Kum no perlok bro, ta minta sngi nginya shed no da uni u brownie cake. Ngala shim ke peleng arteli te ngailang bad kanika makan 100 gram. 100 gram kum no nginya kain. Uwe makan basis 4 gram ngin shu out bed steng. Te kasini pada shiteng pela kani kasini kamde kabani kasini bed itu te sa klep bahakum ni. Kila ban le da katu ka ba wis da ketiru hadu bakandala long cream bahakum ni sa ai pada sa uni u maida shi pela uni u cocoa powder pada steng pela sa mix bah klep bah hadu bakanda milai bah ladam nang tu pada sa ai sakani ka umpanyang refined oil sau shambat nga ai bahe saking bah hadu bakanda la long adem nang tapade sa ai u ne u baking powder bangala kleban ai mne berutu maida sa the bakka ni kadut mo namar ngi habban pin smooth bahai kanika jingkle ngi de ban long bakan long smooth bahakum ni kan ka dut te phila ban shu anta hi dangi la khle kum to ngi la so hi nda ye pe jam shiteng pela e kum to kanika la long te kanika baking tin pade ngala pin khle lupa ngala ai makhan ngala ta makhan bha adem nang to ngasa the kanika better ka bala dep sele bahakum ni kawan pade ngala dep preheat lupa shispa 100 degree adu 10 minit em tu badha pedeng mo ngide ban bu 10 minit shba ngala penheat kani kala long pet ka clean kambit te kamat peja shwa katu dadem nang ta ngadon kani ka brown chocolate dengan oat kum ni ngin oat red tu bangin ya le double boiler kum nang ngin le ngan batai phi apo ngalabu uwe kyu ngathe tu steng dan lor ngabu kum ni kan hakani ka chocolate pare nga ai makhan khandian te saking halu bakanda baha hangni ngala ai shini ru khandian da phikwa ban ai shini ai da phimkwa nai ai nga ai sa uni u vanilla essence shiteng shamai sa khle baha kumne kani ka shini kanum re namaga ashu nga shu ai be do tu ba ro ba shini da phimkwa ai shini nai ai ru ka biang uni ukik ula peja te mentangin the ya katuka chocolate ka bangila de pin kre kanu ka video la da fi page am fi de banya page bha bufin smuthu bha namar kanda miss ka ru kan sasni no ki jingshan ngan otma kum no kalong ka best bha page kalong moist bha na po jing best shate sai persang mo perlang kublai sibun ba philai pe ya kani ka video sngo bha like subscribe but share